Nasi gorengnya tinggal siput sama ayam. Itulah Siput sama kayak apa itu? makanlah kalau nggak ada lagi. Check one low. Check one low. Check test. Check one low. Check test. Check low. Check. Oke, selamat malam. Kembali bersama kita di sini di MGS Siantar dengan menghibur abang-abang sekalian yang ada di